Allora, ici, avec l'autre programme pour Qokiphe, in acteshi kalgiye, nire di Sütsa ebi bijeke di Sütsa ebi di Masaki di Poshikal, o akniuna, pama, ngokma di po, kutkuyu di ngoloh di po dola di Shikal ebi di shi. O Akhoto Shikal address gela kiptimukola pa. أنا تجمعوا لي إشي أجلس مساكي بيدي شكل. كاريني كيبتين تدين فيلا بابا تجمعوا إشي ستا كوكبيلا نا تدين فيلا ليب جني كيبتين فيلا بابا تجمع تبوشي ني تبوشكال. إشي نينا يتولكيو لكن بينشين ني كاغي 예 부가김 이시 비제게 이기면 이시 나로시 줄바이게 급감이 beautiful 나시 비기나 니 카가에 부가김이 비쟁게면 급감게 비 이시네 디나로시 줄바 네시 알라실구에 카게 니 쿠노자 비쟁게 베나샤바 심자 비쟁게 비 비스게 이게 뭐 이티지 기불라나 이네틸구에 힘라라 왜 니게 스자 에비 스자 비쟁게 비 beautiful 나 알라실게 비 이쁘라니 Vì cái là họ không ngồi tìm cái mặt ta ship im thay cái mặt có cái mặt bị chạy cái mà họ không ngồi tìm cái mặt ta share họ không na cái mặt em là tìm na ba mai bị cái tìm ta share thôi cái ship thay. Alo she, ishi nhưng sisa Qokiphe họ là alak tu musul ke, nhưng mà có tôi shi atian là kaku hello chekyo. Kaku hello mubu kaku yellow pit ya Akhoto laki shikal ke pilani shikimti. Allora, ne Sütsa, Qokiphe hole ke la shikyo kuziye nire aten qobla ka ku hele bibje ke ishi ala shikyo la aten qobla ka ku hele ipinko tipo ala shilo akni shire itianam tare anyam qabila timla ge hami khaimi shibje ke ishi ala shikyo ya anyam qabila hami ipini enotimi timila hami ipinko shi ala shikyo lo ishi Sütsa Qokiphe ho la iranguna ala shikyo ye ikipni shipi bijeke ke mu ikipni kuma bzu ikipimi qislo ishi bilo ishi tipo nala shulge biblanya ishi ala shulge ye ni alxula aksampai mom aksha jula toguna kamla bashi mom togu nom shni shipjege ke mu ishi class lere ke vejono togu mopu togu ke bitbo ala shulge biblanya Aloshe Karnu class la examen jo pana pupkampi ina pupkampi ninjo da confusion chage ke mishi class le rege vejona pupkamp mobna pupkam ebi alashi Aloshe ni khalam thabuzu kholami jege ke mu ishi kro ki vejona ni kholami mobuzu khalau me bi tipo alashi ke aloshe ina ishi Sütsa Qokiphe ho shilkilo ala shilku kami eno pama eno kuma dolo differentiate chimna na pepme iri chekilo ine ishi hi alashi eno shikal kilo kami eno pama ye timi kola pepmel chini eno kami eno kuma ye lokho jeli eno anima jeli lo pepme pethal chini tishi kul chini pi alashulu alhushe ngi ine shi hi le Sütsa Qokiphe le gila alashil gyue ningno akapro jeli shigyo la kila akapro itiya number bidding opung la kyu kivek tsiri akapro kilo jigit bo ye shipin jingena pipin jingena kivek tsiri mobse kpa peri pima sa ke pit wala ka ala shilu ana Akhoto shi ala shilgyu ye ningno akakzu kilekte singyo la kila akakzu grabe nong la kilekte tsane ishi bigit bo ye akakzu grabengela ya akakzu yem sabo povinange kemte akakzu pe kilektesan mom akakzu nongro kilektesane pitpo bima sage pitpo ala shilge be rebulan shining no Sütsa Qokiphe ho shage boye timi hamiye ya akuko glana ksho hu be gyu ko branga epi gyu kemo tipo kumsigira grani kemo kemning na khodoshi akapro ba shilgye ning simi ebanam Sütsa tabsukto ma achinze akuko kila Akhoto na ning na akapro jelishi ge kila
Sütsa akibshi victim la lebze momo yektim na bze tbaw no ona gba nga shin ki ho akuko shala shana mu ye ona khoto ki ho akapre bashlange pe kimtslo bitlo ani alushe